Vena vata wa Atongoi va Kenya kwithiwa na uumwe na kukwatana kuikiithya kana mwenenthi niwakwata uthukumi mwithianu na mwailu waneenwa ni mumbunge kaunti ya Makueni Rose Museo wa dini ya ngumo kavindane kala ukunengana ilovia cia kuiendeea kwa ikundi cia mwaitu vala wendia Atongoi ma kanisa na enenthi kuendeea kuvoyea utongoi wa nthi ya Kenya ni kana kumina ngusanisyo kati wa Atongoi na maithukuma imwe kwa ilia uni wa mwenenthi Ken. Ainene achathini ki Makueni Rose Museo no weta muti awaki uteti ulawambia kwa kana vanthi ya Kenya miaka ilitu no sakuwa ni kutoiwe ti museo kwa nthi endeo kusio mwa maundu maki ukwati. Vaenda ndonguisya ikanisa vamwe na Kenya kuvoyea nthi na kunengana moloto la weleta kwa Atongoi kuya ngusanisyo sio na kuweta uthukumi kwa Kenya. Juu ya mambo haya, kitu ningesema sana ni kile ambacho kinaendelea katika nchi yetu ya Kenya. Nikiangalia katika mambo kuya mwandumie tiwa kuya mbunge mwandumie tulesio sembe ni mwana kutuegwa nthi twakwata adabu. Lakini jambo ningeomba ni kwamba tumepoteza muda mwingi tangu mwezi wa 4 mpaka leo tunalumbana mambo ya siasa. Mimi ningeomba tuweze kuombea serikali yetu. Ningeomba kina mama ni mwaiwa kingunena twasebida tuvoyea ndino itu tuchukue jukumu ama nafasi ya kuweza kuombea nchi yetu ya Kenya. Uneenthi Rose Museo kaka Vena ni kala katiba ka Kenya ke utatone munene kumana na kwitha vata na uthiiwa ula munene wa president no kate wa Rigathi Gachagua ula nguthule kivila ni na wende kukitia kwikala kivila ni kikwisila koti na Profesa Kithure Kindiki ula wolotwe ni president na kuvitukithwa ni mbunge kutuika munene wa president ni kuwavithia kwake kuonga mwene koti mbala kumana na muti ana ngusanisyo na andona cia security kwenda kwambia va Kenya museo weta kini kiovata mwenenthi wa Kenya uthukumi kuma kula kwi serikali. Kwa maana kile tunahitaji ni umoja, uwiano na upendo. Kwa maana tunapolumbana kama viongozi pale juu inakuwa ni shida kubwa hasa kwa wananchi. Kwa maana miradi ambayo tuliwaahidi, mambo ambayo tulisema tutafanya kama Kenya, hatufanyi, tunang'ang'ana kupelekana kotini na kusumbuana na mambo mengi. Mimi ningeomba kabisa mwito ya kwamba sisi kama akina mama tunaomba upendo ukadumu Kenya, umoja ukadumu Kenya, na kila Mkenya achukue nafasi ya kukumbuka neno moja tu mbele za Mwenyezi Mungu na kumwambia Mungu saidia nchi yetu ya Kenya. Ni mwewe mwikose taundulaisi huu tuvoyea ndino itu nundu kwisiana situ itathukuma na kuengezi lobi utiwa kamwani wenu kisoka katebo tafadhali kuikethwa na fujo Kenya tuvoyea Kenya ni kenda satani ayakanena Kenya itu ajokula wesao vitu uumwe. Museo na kika Vena ni kala wanenga na kimanza cha silingi lima na ile kwa ikundi cia mwitu kuma wodini ya ngumo cia kuiendeea kiukwati wala wamenda maitumie nesa maende na kwithantha cia Utongoi TV kuma ngumo Kibwezi kaunti ya Makueni yenetoa Ken Mulinga.